Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye ku Ibendera TV. Mwaramutse gute mwenje muri weekend mute uyu munsi iri kuwa gatandatu ni tariki 20 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Twinjiye makuru aramutse muri rukerera rero ndababwira ko abanyamurenge muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kwicwa gutwikirwa no kumeneshwa na wazalendo nyuma yuko abahawe iminsi yo kuva muri uyu umujyi wa Uvira ko bari barahawe iminsi igera kuri 10. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abarwanya umutwe wa 23 batangaje cyo bagiye gukora nyuma y'ibitero abagabweho ku munsi w'ejo hakoreshejwe indege ya Sukhoi 25 na drone za FARDC. Ibi byose uraza kubisobanukirwa, niyo mpamvu ngusaba kutajya kure ya Ibendera TV. Turaza kandi kubabwira ko muri teritwari ya Rucuru FARDC abarundi n'abazalendo abagabye ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23 ariko ibitero biza gusubizwa inyuma. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Muri teritwari ya Masisi igitero cya FARDC abarundi n'abazalendo cyaje kuburizwamo ku musozi wa Katare inarwanya umutwe wa 23. Uraza kumenya neza ko muri Mwenga abantu bagera ku 8 bapfuye, abagera kuri 5 barakomereka ni mu mirwano hagati y'amatsinda abiri ya wazalendo. Ibi nabyo uraza kugira ikintu gishyashya ubimenyaho. Muri Beni turabwira ko umuntu umwe yishwe, amazu agera kuri 6 akasenywa agatwikwa ni mu gitero cya ADF bagabya hitwa Imbutaba. Ibi byose uraza kubisobanukirwa nta na gito kigucitse. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari turi tubabwire ko abacuruzi babiri bishwe mu cyico ni ubwicanyi bwakozwe na Kodeko ahitwa Ijugu. Ibi uraza kubimenya neza uko byifashe. Turaza kandi kugaruka ku makuru akomeye cyane kandi aramutse muri iki gitondo cy'uyu munsi. Turabwira ko Ukraine imaze kwigarurira ibice bishya mu gihe Uburusiya ukomeje kugaba ibitero bikomeye. Uyu munsi turaza kubajyana muri Ukraine. Urumva ko rero udakwiriye gucikanwa niba uri hano ku Ibendera TV. Nyemerere tubane kuva aya makuru atangiye kugeza ageze ku musozo hane ku Ibendera TV. Ngiye nitwa Mukada, bifurije kugira weekend nziza, mugire wa gatandatu mwiza, badive mugire isabato nziza, bafite ubukwe mwese mugire ubukwe bwiza. Hanyuma areka tubigenze gutya mukanya angaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbaye ikaze rero mwese aho muherereye. Nongera kwibutsa we wamaze kugera hano ukorera like hasi aho ngaho kugira ngo tuzamukane neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV kandi ndakwibutsa gukora subscribe hano ku Ibendera TV. Mu gihe ukora subscribe kandi uke no gukora kuri kano kameze nk'inzogera ne signe dora notification kugira ngo utamakuru ajya kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Abaherereye mu Rwanda guhera Nyagatare ukazamuka Kayonza ukagera Kigali ukagera Gicumbi ukagera za Musanze za Rubavu za Karongi na za Nyamasheke na Rusizi, tubaye ikaze muri aya makuru. Abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu Bugande, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Zambia
n'abari muri Sudani na Mozambique namwe tubahaye ikaze. Abantu baherereye Norvège, abaherereye Canada, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu France na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Ni amakuru twanzikiye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko aba wazarendo abatanze iminsi 10 ko abanyamurenge yo kuba bavuye muri uyu mujyi wa Uvira, ubu ngubu ibintu byakomeye byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri uyu mujyi batangiye kwicwa, gutwikirwa no kumeneshwa n'izi wazarendo. Amakuru aturuka ngaha muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko amazu atari makeya yatangiye gutwikwa, akaba ari amazu ngo yaratuwemo n'izi wazarendo. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gukomera. Reka nkumvishe ukuntu situation yifashe hano muri uyu mujyi wa Uvira. Majere biku watafuta fasi yote kwenye batabaona tu banachoma. Ni ibintu bikomeye cyane rwose. Inzu hano mu mashusho ndimo kubona imbere yanjye zirimo gutwikwa, imyotsi zamuka hejuru, ni ibintu bibabaje cyane. Abaturage barimo kumeneshwa mu buryo babaje kandi buteye agahinda. Nguko uko situation yifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Reka tubabwire kandi ko abarwanyi b'umutwe wa M23 batangaje icyo bagiye gukora nyuma y'ibitero abagabweho ku munsi w'ejo hakoreshejwe indege z'indwanyi za Sukhoi 25 na drone za FARDC. Umutwe wa M23 watangaje ko wamaze kujya mu bihe byo kwirwanaho nyuma yo kugabwaho ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na drone za CH4 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni ibitero byagabwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 19 Nzeri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo Sukhoi 25 na drone CH4 za FARDC zarashe mu duce twabibwe, Shitso na Hembe duherereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku isaha 2:03 za mu gitondo indi drone ya CH4 yagabye igitero mu gace ka Nyange no mu nkengero zaho. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakavuga ko yiciwemo abasivile benshi. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko ibyakozwe n'ingabo za leta ya Kongo ari ubwicanyi n'ibyaha by'intambara bifite uburemere bukomeye cyane. Uyu mutwe urashinja kandi leta ya Kongo kuba ikomeje gutesha agaciro imbaraga n'abayobozi b'abafatanyabikorwa mpuzamahanga batandukanye bahuriye mu biganiro bagahuza leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu biganiro abiganisha ku mahoro bitandukanye. Ibyo abarwanyi b'umutwe wa M23 uheraho uvuga ko Kinshasa yahisemo intambara. Ibitero byo ku munsi w'ejo kuwa gatanu birakurikira ubugizi bwa nabi n'imvugo z'urwango bimaze igihe byibasira abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu mujyi wa Uvira. Ibyo abarwanyi b'umutwe wa M23 baheraho bamagana amahanga akomeje kurucakarumira ko bwicanyi leta ya Kongo ikomeje gukorera abasivile. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagira bati
Alliance Fleuve Congo mama 23 itanze hose yose umugabo ndetse ikanamagana yivuye inyuma uguceceka k'umuryango mpuzamahanga imiryango ikora ubutabazi niharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kuba abafana b'ubwicanyi bukorerwa abaturage. AFC mama 23 yunzemo igira iti ibijyanye n'ibi bitero bwicanyi bwibasira mu bwoko bumwe ndetse no bwiyongere bw'imvugo z'urwango muri Uvira kuri ubu turi mu bihe byo kwirwanaho byemewe kandi twiyemeje cyane kurinda no kurwanirira abaturage bacu nta gucika intege binyuze mu kujya kuneshereza ikibi aho gituruka. Abareba kandi basesengura ibijyanye n'intambara n'imirwano ku rugamba kabavuga ko bahereye kuri aya magambo yamaze gutangazwa n'abarwanyi b'umutwe wa mama 23 byanze bikunze urugamba rugiye kwambikana mu rwego rwo hejuru muri teritwari ya Rucuru. FARDC abarundi n'abazarendo abateye ku birindiro byarwanye umutwe wa mama 23 kuri uyu munsi tariki 20 Nzeri muri uyu mwaka 2025 hagati ya saa 10 na saa 11 za mu gitondo imirwano yongeye kwaduka ku musozi wa Tongo na Rusekera ni mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage baherereye muri ibice avuga ko ingabo za FARDC abarwanyi b'u Burundi ndetse n'itsinda ry'abazarendo batangiye kurasa amasasu berekeza ku birindiro byarwanye umutwe wa mama 23 gusa ariko ngo abarwanyi b'umutwe wa mama 23 nyuma y'amasaha make ngo baje guhangana bikomeye cyane. Umwe mu baturage wavuganye natwe uherereye mu gace ka Rusekera yagize ati ibi byatangiye mu gitondo cya kare amasasu menshi atangira kumvikana hirya no hino twabonaga abasirikare benshi bamanuka ku misozi ariko arwanya umutwe wa mama 23 n'ubundi baje guhangana ibintu birakomera cyane. Aba baturage kandi bavuga yuko ugereranyije n'ukuntu ngo amasasu yavugiye muri ibice yari menshi ngo byanze bikunze karabatari bakeya bahasize ubuzima. Kugeza ubu amakuru y'agateganyo ava muri ibice avuga ko abasirikare bakomeje guhangana amasasu akomeje kumvikana mu bice byo mu aka gace kandi amasasu yo mu bwoko bw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Abaturage benshi rero abo muri Tongo ngo bahisemo guhungira mu byaro n'amashyamba akikije aka gace kugira ngo abahungishe amagara yabo n'ubwongo. Hari n'abandi akifungiranye mu nzu kubera ya masasu. Reka kandi tunyarukire no muri Masisi turebere hamwe bijyanye n'igitero cya FARDC abarundi n'abazarendo kaba ari igitero cyagabwe ku barwanya umutwe wa mama 23 ni ku musozi wa Katare mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagati ya saa 10 na saa 10 n'igice. Amasasu yongeye kumvikana ku musozi wa Katare muri Masisi. Amakuru avuga ko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ziri kumwe n'abarwanyi ba Wazarendo ndetse ngo n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye ko gaba cyangwa se kurasa ku abarwanyi b'umutwe wa mama 23. Intego yabo ngo ikaba yari ukugenzura no kwigarurira bikomeye agace kari mu maboko ya mama 23 ahangaha muri Masisi, ariko ngo baje gusubizwa inyuma bikomeye cyane.
cyane abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo abakoresheje intwaro ziremereye ndetse hari amakuru avuga yuko ngo aba bakoresheje drone mu rwego rwo gusubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka ahangaha rero umuyobozi umwe w'akarere muri Masisi utifuje ko zinagiye ritangazwa yatangaje amakuru agira ati kuva mu masaha ya saa 10 za mu gitondo amasasu yongeye kumvikana ku musozi wa Katare. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo nibo batangiye bagaba ibitero ndetse batangira gusatira ibirindiro bya M23. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babanje kubihorera ariko ngo bakomeza kohereza amasasu y'urufaya. Ibi rero ngo byaje kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bafashe umwanzuro wo gusubiza aya masasu ndetse ngo abiza kurangira babonye ko ishyamba atari ryeru ngo batangira gukoresha intwaro ziremereye. Amakuru aturuka habereye imirwano rero avuga ko ngo abasirikare bagera kuri 15 ku mpande zombi bose batakaje ubuzima muri imirwano. Abarundi na Wazalendo ngo bashiriye muri imirwano ariko kandi bikavugwa ko ku ruhande rw'abarwanyi b'intara za Sarambwe nabo ngo hari abatakarije ubuzima muri imirwano nubwo kugeza ubu bitari byatworohera gusobanukirwa neza babagera kuri 15 niba araba ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se bose bavanze. Gusa abaturage baherereye muri ibice bakavuga ko bakurikije ubukana amasasu yongeye kumvikana muri ibice yarafite ngo impande zombi nta gushidikanya ko zatakaje kandi ngo birashoboka ko zatakaje abasirikare benshi. Iyi mirwano rero yaramukiye ikaba yongeye kuzamura impungenge ku rwego rwo hejuru maturage abatuye muri ibi bice aho ibikorwa by'ubucuruzi byahise bihagarara ndetse n'ibindi ibikorwa binyuranye nk'ibijyanye n'imirimo y'abaturage yo kujya guhinga abajya kuragira n'ibindi bikorwa bitandukanye ngo byahise bihagarara kubera uyu mutekano mukeya. Ngo amasoko yo muri Katare na Burungu nayo ngo ntigeze agira aremwa mu rukerera rwo kuri uyu munsi nubwo bivuga yuko ngo bishoboka ko ashobora akuza kurema nyuma ya saa 6 gusa ngo ukurikije imbaraga zirimo kumvikana masasu y'urufaya hangaha ngo nta cyizere cyuko aya masoko ashobora kuza kurema kubera ko ngo ubwoba ni bwinshi mu baturage abatahunze ngo bifungiranye mu mazu. Reka twerekeze muri Mwenga abantu abagera ku 8 bapfuye abagera kuri 5 barakomereka mu mirwano hagati y'amatsinda abiri ya Wazalendo. Impamvu iyi nkuru nyigaruye nta yindi nuko aba Wazalendo bongeye gusubiranamo ibintu byakomeye uraza kumva uko byagenze ariko kugeza ubu abaturage bagera ku 8 bapfiriye muri imirwano abandi 5 barakomereka bikomeye cyane uko byatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Mwenga iyo hagati. Ni amakuru rero avuga ko ngo iyi mirwano ikomeye cyane kugeza ubu ngubu. Rero icyo nenda kukubwira nuko Wazalendo zikomeje gushyamirana. Icyo bapfa rero ni ikihe? Wazalendo zimwe ziravuga yuko zifite umugambi wo kwiyomora ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC.
zigatangira kwirwanaho no kwirwanirira ndetse zigasaba yuko ngo zikwiriye gutumirwa nazo mu biganiro by'amahoro idoha muri Qatar kubera yuko ngo nta gushidikanya nk'uko babivuga ngo abafite impungenge z'uko abajya mu biganiro abihuza abarwanya umutwe wa 23 na leta ya Kongo ngo banza abagambanira leta ya Kongo. Izi wazarindiro rero ngo zigasaba ko nazo zahabwa uburenganzira bwo kujya azitabira ibiganiro. Ku rundi ruhande ariko hari wazarendo zivuga yuko ibikorwa kandi bigasabwa n'izi wazarendo ngo ari sakirerego zo rero ngo zikemeza yuko zigomba gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo kurwanirira abaturage ba Kongo. Uku gushyamirana rero kukaba ariko gutumye impande zombi zikomeje kwesurana ku ruhande rwa wazarendo ndetse amakuru akavuga yuko byanze bikunze umwuka ukomeje kuba mubi cyane. Ngiyo rero imibare y'abamaze gutakariza ubuzima mu gushyamirana hagati y'izi wazarendo, ngiyo kandi imibare y'abamaze gukomereka bijyanye no kugushyamirana. Reka twerekeze muri Beni, amakuru ni menshi ndakubitambangura. Umuntu umwe yishwe, amazu agera kuri 6 yose aratwikwa ni mu gitero cya ADF ahitwa Ambutaba. Abantu bakomeje kugenda bagira ubwoba ni nyuma yuko umuntu umwe yishwe arashwe undi agatoroka ndetse amazu agera kuri 6 agatwikwa mu gitero gishya cyagabwe n'abarwanyi cyase umutwe w'iterabwoba wa ADF MTM ni mu ijoro ajyo ku munsi w'ejo bundi. Amakuru rero aturuka hanga aravuga yuko nyuma yuko ibi bibaye ngo abaturage abaheye ubwoba. Iki gitero ngo kibasiye abaturage bo muri komine ya Murekera ni mu murwa mukuru wa Gateganyo wa Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'umudugudu wa Matembo uwishwe ngo n'umugore. Bikaba rero abibabaje cyane. Societe civile yongeye guhamagarira inzego bireba gukora iperereza ariko kandi no kuzana umutekano ku rwego rwo hejuru kugira ngo abaturage baherereye muri aka gace bongere kugira umutekano n'umutuzo. Muri Turi abacuruzi bagera kuri 2 bishwe mu cyico na ibikorwa byakozwe n'abarwanyi ba Kodeko ahitwa Ijugu. Abarwanyi ba Kodeko barashe kandi bica abacuruzi 2 ni mu karere ka Jugu nkuko byatangajwe na societe civile yo muri ibi bice. Abo bacuruzi 2 ngo na abacuruzi abaturukaga hitwa Ibunia abagaruka mu gace ka Rarigu ngo bari ku mapikipiki. Abarwanyi ba Kodeko rero ngo bategurije ngo baba arekuriye amasasu mu cyico, akaba ari ibintu byanatumye aba bacuruzi bahita abatakariza ubuzima muri ibi bice. Ibi bikorwa rero ngo byabereye hafi y'ahitwa Sariboko ni mu karere ka Jugu mu ntara y'Ituri. Charite Banza Bavi uhagarariye societe civile muri ibice yatangaje ko abo bacuruzi barashwe amasasu menshi bagahita bahasiga ubuzima. Amakuru yandi avuga ko hashobora no kuba harimo abakomeretse kubera yuko ngo aba arwanya ba Kodeko ngo barashe amasasu menshi kandi y'urufaya. Ibi bitero bya Kodeko bibaye mu gihe guverinoma y'intara y'ingabo iri mu bukangurambaga bugamije guha intwaro
bugamije gushyira intwaro hasi mu mahoro ku mutwe wa Zaire usanzwe urwanya Codeco, aho abawugize batangiye gushyikiriza buhoro buhoro izi intwaro. Nubwo bimeze bityo ariko Codeco ikomeje ibikorwa by'urugomo, ikagaba ibitero byinshi ku baturage b'abasivile ikabica. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC rero kirasabwa kugira icyo bakora mu kurinda abaturage cyangwa se bakamanika amaboko niba ibyo kurinda abaturage bibananiye. Reka nshuti bavandimwe bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV rero ambabwire ko ni mwigire hino twerekeze Ukraine yo kure cyane. Ndababwira ko ubungubu twamaze kwerekeza muri Ukraine, tubabwire ko Ukraine yigaruriye ibice bishya mu gihe Uburusiya bukomeje kugaba ibitero bikomeye. Kiev amakuru aturuka ngaha aravuga ko imirwano ikaze hagati ya Ukraine n'Uburusiya ikomeje gufata indi ntera, aho buri ruhande ngo ruri kwinjiza ingufu nshya mu rugamba rumaze imyaka irenga 2. Ku ruhande rwa Ukraine, Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zagaruye ahantu hagari mu ntara ya Donetsk, harimo ahagera kuri kilometero kare 160, harimo n'ibice byari byamaze igihe kirekire byarafashwe n'Uburusiya. Uretse ibyo kandi hari ibindi bice bingana na kilometero kare 170 byasubijwe mu maboko ya Ukraine, nubwo bamwe mu mpuguke bavuga ko bishobora kuba bitari ibice by'ingenzi mu buryo bwa gisirikare. Ku rundi ruhande, Uburusiya bukomeje kugaba ibitero bikomeye cyane cyane hifashishijwe drone n'amasasu ya misile bigamije gusenya ibikorwa remezo by'ingufu za Ukraine, aho bigeze kugeza ubu ibice byinshi bya Ukraine byongeye kwibasirwa, bituma abaturage benshi basigara batagira umuriro n'amazi, aho kugeza ubu bifashe amapfubyi. Sosiyete sivile ndetse n'inzego z'ubuyobozi muri Ukraine zikomeje kugaragaza impungenge z'ubuzima bw'abaturage. Bamwe mu bahatuye batangarije ibinyamakuru bitandukanye ko amasasu akomeje guturuka impande zombi yisukiranya agatuma ubuzima busanzwe burushaho kuba ingorabahizi. Amashuri n'ibikorwa by'ubucuruzi bikaba ngo bigenda bihagarara kenshi. Uretse imirwano, Ukraine iri mu biganiro bikomeye n'abafatanyabikorwa babo b'Iburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagamijwe gushyiraho amasezerano y'umutekano y'igihe kirekire ndetse kandi hagamije n'amasezerano y'amahoro yo kurebera hamwe uburyo iyi ntambara hagati y'ibihugu byombi yahagarara. Ibi biganiro birimo uburyo bwo kongera inkunga y'intwaro n'ikoranabuhanga mu rwego rwo guhangana n'ubushotoranyi bwa gisirikare bw'Uburusiya. Mu minsi ishize, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump yatangarije mugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine ko nta yindi nzira ihari yonyine yo kunyura uretse inzira y'ibiganiro kugira ngo iyi ntambara hagati y'ibihugu byombi igere ku musozo. Nubwo bimeze bityo, amakuru aturuka mu binyamakuru mpuzamahanga yemeza ko Uburusiya nabwo bwungutse agace kagera kuri kilometero kare 90 mu byumweru bishize, nubwo ari bike cyane ugereranyije n'ubutaka bwariyongereyeho mu mezi ashize. Imirwano ikomeje kwangiza byinshi mu bikorwa remezo ndetse n'abaturage bakomeje guhunga ari benshi
benshi utavuze abahatakariza ubuzima. Impunguke mu by'umutekano zikavuga ko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya iri gufata isura nshya, aho ikoranabuhanga rya gisirikare, drone, missile na cyber attacks rigiye kuba umusingi w'ingenzi mu cyerekezo iyi ntambara irimo kuganamo. Amakuru kandi aturuka ahangaha muri Ukraine aravuga ko kugeza ubu ngo abazambiye ndetse barimo gusonga bikomeye cyane igihugu cya Ukraine, ngo arabasirikare indwanyi z'Uburusiya zirwana zimeze nk'abamotari, dore ko ngo abatsa moto zigurukira hejuru zizamuka imisozi yo ku rwego rwo hejuru, bakagenda rero bakagaba cyangwa se bakarasa intwaro, bakarasa ibisasu bya rutura aha muri Ukraine. Ibintu bikomeje kugenda abiganisha hababaza iki gihugu cya Ukraine. Reka atugane ku musozo rero, nshuti bakunzi bacu, mbashimire cyane mwe mwari muri kumwe natwe muri aya makuru. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, mukora subscribe hano ku Ibendera TV, ubundi kandi mukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru hano ku Ibendera TV mujye muyakurikira atabacitse gatanu kuri gatanu. Mwese rero bashimiye cyane, gahunda za Ibendera TV zirakomeza, amuze kugira umunsi mwiza, bajya mu kazi muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe Imana iba ebere umugisha.